hunadia ye pa entina me kase da we bo me yiri ye da we bo me yiri sa da we bo no de man ba ni se e ma bebra ye o ma dwun se baby atenka no won ka nenu aye na ye de man ba ni se o se ye part of the world so wo de wani kakra ya o ya bofra mo de na ti kuma si fiem na bucket bo wo so mu a de na ye kakra e ma bucket we ye be ma bucket sa ma bucket ne me ma bucket wo ni implication wo just so ba de sa bucket ni kwa adwaye na se sabi obuli sa ahono bucket ni mu na ode ya ni niam nti we be ma ni awo ni now be ma se wo e me ma ye nkofo bia ye mpa de by nature no ye ni husua ni ye de akire entina e me ma ye nkofo bia se ye ware wo ba na akire aka se ara menu me wo e very common enti je bi pese me kire ni se e ba je be ma hukunu na me kase wo se o ba bi dra bi wo hye no wo so bi tira ko se na so wa dan onu e bisa no wo se na me kura sa ade esi de na me kunu timi e ko fa sa se bisa wo be na wa sa ma wo ansa se ade bia ana point bia wo kunu peso wo duru a wo timi fa ni nduru e ho na side check no ade ni duru no e mama ye ni je ye mienu pe e mama ye ti bia se ni je mienu pe ya mi ene ya se format 87 bebrebe nyina Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Nti me bla no so okoye kura se de na me si yale ya na me ma me ni me se bia me free mu na me ma me ne se wo me bo na ma na wo si da bia nti sa na ase se me ma me na pa ba nti wo se o me fa me no so nkwato aso nti me ma me be fa me o de me ko no wa nkokara boy ne na busuafo no o de me ko we me 6 months ana ono atoto me ho ne ma mentoma ne akura no ne ma se me mla yekuru na me mekwa asole na mba na me ma me ne papa mu nyina bai to mba na mma me ye se afi na me si so fofo a wo ma me nwo ha enti no wo mo besa aka ma me ne na atena no mo kan ye na me ne to madam me pa cha wo ne ne da ha wo no me ne me ba na da no api obeba bi anajo to ofo oba na oba di nachi ugbisa na we se wo ni obi na ye ba adwuma na nipa no e maga ne da ba mu nti awo e de ge no no de ge ne mpa me ne da so no na ge no so abeda ye nchen wo mpa no so wo beda ye nchen wo mpa no so anka obi asenka ho na kire okura no abeda ba bia asenka wasa wo soli jam ne mi kunu no ansana o meme sole ene me ba ne ko me da woni Paulina Tobo na asem ne yen hyehye mani si so wo no kunu na te dan ni obepia nwumra obeba no na oba di nachi ode oba ne ba wo so oba ne obi na ye choba na nipa ne nya ba bi na ne ho kire no sa na o ka kire wo enti je so oba ne beda mo fi hobi na so obeda mo dem hobi dan na empa na me ne meba just obeda mo dem hobi na wa pene so no ama na beda wo obeda no so a wanfa entuma bi anse fom wanfa mattress bi anto fom ana so empa no anu ukunu da so no akoda sa ba mu akora ka nipa miensa no na be ma na mo ba na sa da mo nchen me ne me ba no kula da edan no na ge no eda be ma na chi na be ma no so da ona dani mu ti me ade a chi na me ma sole ene me ba no ko nti e ba sa na me kwa no ma sesa me ne me ba eni e manyina se nya ade a me ba be da da mu hobi nti me kwa me ma me su ni nti be 3 days me mo me ma ne amane ti o ma na boy no esa de ni tira didi mu ana ase me oba na me ma me ma sa aka egu me so me nka problem o na ma ye di denti na wonka problem ne nchiro ma me me pa cho di enti ana me nka na ase me mpesa me bobo ne charge a chile me nti ebi wo ha me ka ebi wo ha me nka nti me ne lete no so na ma de no wope na me kwa kan so ene masum na no no de aye dawuru nti so waya na me kwa ka kire wo ma me ka kire wo ma me nti efiri eto aso bebre me kwa ka kire wo ma me afi ase na ma me no ebu ofu me se nyansafo mienu enwale nti no ebe ya ba ku nyim na je so pa je se me na me nyim na ase de me hu bia me bocha me hu bia me bocha je wo se mi yi mani ho bibi hu anu so mi nti mi nyi mani sa nti didi mu ana me ma me be free mu
ti me ma me free mu ne 1 year na papa free mu na mpacho me ye ma adwene se ma me ne papa te wa na wo mbeka bia ma me kura na wo bo me yakumi nti se me ko so tana ho na bibi to me a me ni obi a me ko ka akire no ana me a me twa so me ni ni jampacho na me ba no we CCS no sa fe so no obeta me ko bisa na taade a o ma me 50 cedi na me se obehe mpabo ase na taade ni sika 50 cedi ni be so no enye na se ma fe so so ma ne nka se mu ko nko ba akukura ni akura ni nye enu ani ni nyina me a na ma hwe na nti akura le sha ase keji ebe 6 pieces nyina won hye ni school ataade da me a na me no amo me jilo a na me di bia koto akura ni bus e wo kono mu uko bisa ni ska wasi enwumela akura ne mro be 1 week kura na akura ne nkoto ne da no maka je nse hwe na wanko hobi ti madam pa cho didi mu akura ne nya 12 years na mpa cho mo ni ma wo nya ne menses na ska ba akura ni me ho ana me DM lika no pa na me ko bo papa ma ne me ko se akura ni wo nya ne menses wo ni mi nya ska nto pa da afi ne panties so nye sika ode ma me ye 10 cedi ana sister wo ton bi wo na me de ko ma na me free bi na me de bela akura e please akura ni nya menses papa ne nto pa de kora ma akura ne da nti edidi ma na me ka se me ba kumasi abedi pa afi na akura ne wo JSS1 nti me ja ne ho no ana me bela mu esuso ni mo nti me ho na boy ne fele me se me maame mu nua ba ko na ne ne nti no se me ni ho nti boy ne me fa ne ba no ne nkotena nti ukwa fa no no wo oba wo akwa fa na oba ne na wo de akora na akoma no o maame no so nu wanyini ana wo ne wo yele so ti nti wo ya no wa fele me se akora no maame no eya wo se wo medante na me se maame se wanyini akura no se wa meda ni onu na esole anaju akwahwe no na enye ye wankasa wo ma me kura nke ha agene wo ba wa akwafa no na wo de obe koma ada na wa wo ne enkoda ana me kan ye mo wo no so ne kasa ba ku mienu ana ne buofu ti me kan na ne bufu no ka telephone nti se wo kwa na ma me ne bo charge se akura na meda asumba na me panyimu no wo de bo me na no ana wo de ba akura no ye se wo mbo ne ba bia nti esa na ye wo mo so ahomete no wo ma frɛ me na ma ubisa na ne buofu nti last ye se na akura na adwale wo ko school no wo to aduane wo mu hu ya ne na sister nse wo de aduane e hye me ba ne se bo hu ya ne se akura ne papa afiri na chi se abebo na soma ma akura na aduane e frato ti wo mo frɛ me kan ne na me homete ana me frɛ na me se aboaje ada na wo yesa Sabra na wato aduane okobo no se ne charge ne se eno wo mo busa no wa nchile wo ya se wo bo no na no tutene ye nti nipa le fle me na me ye na me se aboaje ada na wo yesa na akola de ye mo na sum me panyimu sa na wo bo na sum nti me ni we ne moja da so me ba kumasi ya na matoto adura busu nti akola de ye mo na sum ne honam bebla ada na sum me kan ya na ne bufu ise nipa akoro na ofre me kan sa ankwasi asem kire me anwumela na wo kopama akora no ama akora na ko ye fie wo ni akora ne ntine bi nti wo kan na nim se bia ye na no no de kan ko ya no ko yi akora ne ye mama no ana ode ko mebela mo na mebel nti se wo be ma me baniska wo JSS no e dey wo ma ne 5 cedi ni se duru Friday no okoji a Saturday sa 5 cedi na no abi no ode beto semana eno ye yi ebe me pa cho me fa ne last 3 years 2021 me pa cho 2021 obema ni scarf acid enu abi na service wonya ne menses kora ode top pad sa fa acid ni sukure bi wo ha 3 days kora na wo hu no engine ti bi wo ha wo dress na wo ko school na wo fa onu ha wo de kwam ekwatina school mu wonti ombema blake ombeba still ombeba no na wo ni wonti na dan for mo maame ana na wo ya na ye na homti wo mo kwaji ska na wo nu anya bia na dan for maame amani bi ana mesumi wo kuma se me ye aduma na me ska na ma ye stew na ma tom any sugar ne gele ne ntade ne pan na mama na beje sa atam na me wo odu na me no obi na ye ba na mama na beje kwaba ene edajua dayin subiam ediaba Akoma 87.9 FM so wo asante mantemu asante mantemu eye Kumasi kroponi mu ye wo Kumase asokwa ye ne Kumase mo no na hwe animu we adamu so live ewo eye Onua TV na baby awuhwe bia nso no na wabo age so ewo hosa na enadwo ya yatena si eye September bosum ne de to so edu
ensia ewa afimpinu ene aduonu enan mo ye nyina ye Akoma kro ye adwenkro kasa asafo Awurade ene wiai wudin ena aseda ayeye ntontom ene mpagya enka se ye koda ye ne yan sori a ankobi biara ne twedi ampo nyankropon eni asembisa otamfo ne de pay ehwehweye nanso twedi ampo nti wana gina tuo nyina ayekwa ene wiai ma yenhye ye ho enkran kakra na yentoa dwumadie no eso emfa emamo. Was say surround yourself with people who are going to motivate and inspire you. Surround yourself with people who are going to motivate and inspire you. Na chese fa wo bo enipa wo mo ebehye wunkran abribia no masan akenyan wo said de ebeya wani suade hunu wutiri mu po bibia ebeye positive na enkoba ne se abamubuofo na ane omonam da bia o we de enye na say da bia na mubu abema yesa wontimi nkowanim ne say antifa ho bo nipa da bia mo wo nchen a wo mo behye wunkran na mo asa kenya wo na de wuye bia no wo mo ata wachi ewa Akoma pam ene adwenpa emu. Good afternoon once again. Ye hwedwumadie no ase Akoma mu Nsem live on Akoma 87.9. Yesa so wo Onua TV eso na ena wia mi a metina dwumadie mu midin Akuya ofosuhima buaten me so from ye Awura meje wo so metina mu ediama me sister Penny Beatrice Pio Gabra anti bi baabia wo bi atwedi amponyankropon no onka wo ho na de wuye bia enye nhira ene enkonimdie na enadwo ya yatena si de se de mu amunim no Akoma mu Nsem dwumadie no ne ya hyase kan ye ho ekosi se no miensa ebebo amya sorry na sports crew no so de agudie mu Nsem no atoa so de amamo na ye be hyase no ansa na no mayenton ade na we ade ton na ye ton na ya de pa ye mo wanya adwuma ye se wanya adwuma anya da bia ye tena se ye wontimi enya opepa enya Akoma pa ene yen entena ne senti pa adwuma ye se de be yan kasa blo wo adwuma so a ye ya no wa so radio no hu sa TV ne so bo ma no wa chim de ato anu ya TV enti wo ye adwuma ni nyina na wutie oho anu wa wi wani no wa hwe baako ni nyina ka ho ena eso ne senti wo ye adwuma ye ni se wo ye 3D signage makers metal fabricator print operator general printing and a large format asem na making graphic designer na sa wo pa adwuma ye mprempren ya na kuta qualification enfie mienu wa ye adwuma ya mabobo su nyina enfie mienu ni akira mo saafo no na akonya yi aba ede amamo ye sentiment pupu wuti brabe ye adwuma no na ye nchia wo ka yie na fa bi bo ho bra na twere no aka wase yense anya adwuma na nidi wuni adwuma ye nso akwakubo nsama babo pa ye senti pa adwuma ye na bibia so entimi enkon kan ebi aye kan se adwuma mabobo so nyina no o wa Akoma pa e wo pepa so beye nanso wuni sa experience na omo sebra na omo ma wonteteye obema wonimdie wo ho na omo wi a sika ketuwa bi kete mampole e na obetwia na omo so ma o sa teteye ama wa bewe dale e wo dwuma no emu na wose number be frem panyifo wo so no waje nkyeremu bi emu do e cha mi die yi eye 0247 013 561 0247 013 561 frem panyifo yi na omoma wadwuma enye na won so sorry a watimi akọ na watumi aba na fia ye de na bibia so etimi akọ kan ene ye dwada na enne ensem no ye beka na ya dom na ya kwa ase enti obi kan kire obi na obi nso kan kire obi na obi kan kire obi se Akoma mu Nsem yatena se wo Akoma 87.9 FM so Awura tena se ye hia bom kosi se no miensa ebebo na ne wantie case ni bia wayo ho mesraw de wo ye bia tamuchuku wo de se TV na wontimi nhwa ni mprempren ya tie radio no na wankasa nya feel of it and then Nsem no abusia se wani ense okache me guest na tena se me nse ebre meko na mama no akwaba na ya hwedwumadie no ase ententem so ede amamo medofopa maha eti say
Yeda Yesu ase. Aya no akasa de kakra ma me wate. Ma wonne so ma me. Ma wonne so ma me. Me da se. Ye fra wo say. Felicity Aboajewa. Ufri hefa ne bai. Santase news site. Okay. Ewi idea na do ba Akoma FM. Ukwa wanchinchira ena wona nado ma be ma bi e friend kwabena asare. Okay, aya page awo net ye fo nya sa wo ka just me repeat me hu. Aha. Okay. Feli kasa den wate. Kasa den wate. Aha, ti babia osande ne maami 50 cedis no. Shase free one. Bosumi bia no osande ne maami 50 cedis. No maami na yi abrew. E na ye dey. Kasa den. But no dey be o maami osande kan ma na dey be 10 cedis na o ya maami. And o tu buy no. Na aka na wa tripa kan ma no o ja ho koe. And the other our come no. No o pie ni na. Amuka fra mina na ya Akoma ba no o me family no call hospital. Wona na no odo ma wale no na do call hospital no. But na ile ya Akoma. Na je so na be ma na do ma kwabena asare ne ware ye. Okay. Ti wona na ba na be fa call hospital ma akwo ye. Efiri wona ye dey. Mko we ya o scientist ka wa mi no o moti mi hospital. Anti me buy. Kasadin. Anti me buy. Mina na mama jani no o shame. Me ma siken. And the na me te ho ana na wa twimi no. O de me ko ni fi. Be man be fa wo ko ni fi. Okay. Simu kwa ni pena on ne me ko dai na o be cha me kwan esi mina na ho. Wo ya na di sa na be fa wo ko ni fi sa na ko dai. Na wa twimi boshumi mienu. Bosumi mienu. Na akra na wai. Mina na ho. Ah. Oba fa wo kwatena ni fie ho biem. Ana na ji akra no. Tu kwatena bosumi mienu e na akra no num no fo. No, na that time no. Mina na bebe ma no me ko ni fie na o ta be cha mo mina na to ada o tu kwan na. Ana tin ni ki ma me tem kwatena mina na ho. Debi ni fie ho. Enkomo no wo yera me. Me say wasem mo no wo se wo ye no. Bosumi mienu be ma ne the 100 cedis na be you free hospital. Ana wo call na mo nchen me boa. Aha. Entutu na mo nchen no. Ena ye den na osa be fa. Wo se bosumi mienu achi. Ena be ma no kwabena sare sa be fa kwatena no kwabena sare fie. Sa na tie. Okay, me go chana wa to no ma. Ko jane wo he. Ni fie ho. No nkwa ye den. Me go fa no ma na me pa mpra emina na. Wa toto ne ma ma wo. Enti kwa wo na ko jane wo ni fie ho. Na me go fa no ma na me ko mina na ho. Me bawo asem na menti ase ofan baabi kwabana asare etoto niema oba ne papa etoto niema e na oka kire wo se watoto niema enti kofa woni fie ho e bere wo nanamo e na wo koye ntu kofa niema na ye dey me kofa no ma na me da kwa mina no ti potumi miensa na otu kwa na oti ne kima me se me kwa tan ne tie ma da akompa pepe ne tie mu ho. Aha, okay. Anti me koye no na
me na na to ba ho se be fam and I'm saying bright na kwa bright na ti ni kama me se me ntene ni tem no me na na pre no o pre no I say on pack kin piama no etu nya kin we na akotena dem ho akona ti kin ni man na ye de na so frɛ no so on fa ki bia ma em ka tene te akon pack kin ni mama ka ye de na mitim pie epun aha ana o kan say ana ka de on pack ni kin amam na na me te ma pa ni pie ta men ka tena ma sam no ma ambe amutu hopi na okọ na akra ne ka ho ba san na akra 2 months ne ka ho ansa na kwabna sare betu kwan na wa wanya 2 months no ono da bia ansa na wokọ ba san ba ko ana sempre dodo edoso onkai enti wo ko fi akwasesa ne ma no wo se wato ne ma ma wo ko fa ne ma ne bre wo nana nya sa na wo kan e na wo ko ye e na ko fa ne ma ne ba wachi wo ko fa ne ma ne bre wo nana na ye de ne ma ai enquantar ana kwa ma fa ana otutu enquantar ai mienu na mento mei odia samra na tekeka ho okay e na ade bre wo nana e na kwabna sare tu kwa ma wo safo ase kwetena ne ho na akronfo be wia no wo kwa asa se ne ma ne de ko ya na Basha, okay, me system me no man na betna ho. Betna ho. E na wo sa wo ne ma nyina efiri wo na na nchen. E na akwatena kwabna sare fi ho. Efiri kwabna sare fi ho de ko wo na na ho na mu wa. Matena emu wa. Na mo mfaka. Matete bi. E na asa mu akoda aboso me mienu teche no na ade ne kwatena kwabna sare fi ho. E na wo sa ne ewewe ya mo wi bi gusu a. E na wo koye. Aha. Enti wakwa na na se kafi ho mema bi. E na ye de. Into okoye na enna o sapaye o sapaye na on na me bedana o te dru e fam enna na me tebe na mata o kime kone dokmo kasa wo se wo ya na ode do be fa wo sapa na chi wo sa otu kan odi se no bai posumi me no e kamisa Felicity kasa dion na bua me nesta onkomo na ade baaye no ye ntimi mwa wo asam na wo kan hu ba bia wo kan wo se otu kwan bosumi mielu achi e na osan baaye oba na ode aduro bi no be dai aduro bai kai to otu me kwan dokro temi TV na ma ye na me no fifi na ada dokro na wi wom ana na nsa bi wom a wa hu na me TV na ma ya me no chupre na me kwadae enti me kwadae ana na me bedae na me tete na me eda enti ya na aka so ode aduro ne fa wo se odi jena fam no ana me TV ya o pan no ma ko odi ko ti petrol na mo te primase pa mo te tumi samum ofa niema ko si petrol share so de ye de titu kwanto kwa on okay kwabna sare ye de adwuma ya tisi oye nkane ho adwuma oye electrician okay na te tuma ho ana say tuma ho ana so woska okay titu aso de niema ko si petrol share na ye de anti me chole na me humo chana enu gopo o mama na de kwa prata do be ati o hu be bia ai papa ena me tumi ka ko beto share na ati ne no mana ko se na de bia pa ne no mana ati ko ai se akwa ka anti Feli Kasadin Ukoya na ne ma si filling station wo na ukoto no ankasa nipadua wo mama nkoto odi no man ko si stage no papa akwana odi ko kai station ho no me ti akwana ko ne pana na akwana na left 1 year 1.5 na odi akwana ko si he
na pe no che me na fa na o kono wa mam sike bia na o jana kwai na miti akra ma ko miti no kwa tu container pesita na mada mate tumi o kwa miti me yale kasaden miti me yale ana tata na mnofo to ahu mam sika na me fan kwa to ni pi miti me yale me to kwa onpa ne banko wo di akoda abosu mi olu no kwato container echi so won na de nko sadia ne hawo te na me yale na me fa ho na mo te tumi sa efiri so na oda wie no moja tu sa na wo de ne kwa na afa akra na nkoma ne ma ona ne nana no kwabra sare ne maame na wo de ne kwato form container wo so won na de nko maame so me kwa ka ne te kwabra sare pa na o ti oni bebi a ayo ne pa no okọ ase woni baby okọ a ne nana ne de wo de na ba sabi yampu nipa ada no wanka se de ma me je onana na wuji akra na to nkwa nchen se wo mpa akra no ana wuji ana okọ ofie me call hospital te me call ye de me to ho me ba wuji akoda no wo container ne form ho no mo call hospital hey ada isabran de na na ye wo ate mo te tumi no na kwantu miti mi mfa ma ya mle na ana wuja ne to form emfichire na akoye ma container etwem ho ana hwan ko fa no no papa no ana me wa pa mo ko police state na police birthday ana miti akwana ko tu container titi ana kasade be mana on pemia ana on sumi na on sumi na akwana to on shano akwa on sumi na on pemia akwana on sumi na on share akwana okay ono to wa yana sa ana me ko mo pram na yana ya koi ana mo kana mate ana akwana na to on sumi na on share akwana on de na ba ana osumu no osumu wo osumu ade no ati mena no ba ko ka hwansa wona ne wo ba ko ka hwansa no osumu no ati wa ye mo hwade me ba wo ye hwade ma hwan ba ta wan nenya police fo na ka so wonsumu no sesei ase kire ne sei anti ye ko fe no papa ma choice pa ma choice te mena no ba ko ka hwansa wa ye mo hwade ate oda me bia me fa nche no e na wo ti ase so no ne be sa wo mienu no ba kwa ka na ye mienu no okay wa ye mo hwade kasa de aha e na ye den anti menino ana pet na omo omo ko na para pane no mo ye den mente wan kasa de ye ntimi o mo ko na para pane asam na wo kwa no wo se wo no sat o se ma ene ne sango ba ko nka ho ansa na wa ye ho ade aha ana wo pene ye basa di enti na apene ye na atu ai sumina sumina de piano opera mi papa na mi papa tia no ade me ne be man na yambra okay enti wo se ho no ana mo koye den antu wa kwa na de piano opera mi papa tin na time me ba kurum ho me papa mpahwehwe me kira akwan mati ase enti wo se time o ye se o person no ba ko kan wan san no ayo ho ade e na wo pene so aha ti na so mo koye den am ko coronavirus panie coronavirus panie oh okay aha e na ye den andi mo ko be ye na me na dai na insan na bai enti panie na ma ni se ni sa bai
we ya asem so ka ye nyina pa ne anya ngobi ha pa ne nyina e wo bi nti ada ne ye de ye nyem na de wa kwanyem pa ne wo ya wa kwanyem na se I say Mama wo na ye odan fa nkɔhye coronavirus men kɔ fa asem bi ama Ghana Health Service 40 wa so be hye asem a wo ka ne coronavirus pa na ye nyina ye wo bi na ba ne se na me de ma anyem na de wa kwanyem ta for se men ko wo ye no me man si samba corona so de asem ba yo to aso e na me na ju me na me ko hospital me ko ya ma se me and me try na moti insure isi me sin na Feli kasa den wo kasa ya na wo kasa na ekɔ na ya set tiefo ne nte wonka me kura metia no eden wate nti so wan kasa den a ya nte me sere wate abaya bo amwae aha and me ko hospital moti insure isi me so and the permanent opiansi ho na te fanana e hia me san o munyi okay jina ho sabra na akora no we akran mpati no akran no wo no kan ho na ade ne ko hospital wa ye mre na wuntimi nya hwe na akran da hwe wachi sister hospital be na akoi wenchi wa enchira okay aha anti me kwa na me bo enti sa time na akoya di nsuo sisi wo so no na oba no we akran no kame hu bi ti wo da mpa ne fa no so dafa be ma kwa bana sare ansi woda yo busuani bia ansi ho na wo busuani di wo me ba kwa bana sare busuani ansi wo ye na ebusuani baako wo busuani ni kwa bana sare na na ede na wo ankasa wo wale obusuani na wona na so ode ne ma wo onim se wo busuani no anati no onim na mitemenim ebre ben na hu sa kwa bana sare e ya obusuani mama mama ka se me mama omu na papa ba ko na mama ba ko ndo omu ye nya pa na omu ye epunya ko na se ne hu nua ba ma ni mpon no nti e ba ne se na wo ne awo mienu and no se I said no se no e pa na se ni nya na me mama ti ye me pe no o pa sala tu ofa na no wa gu mienu yi tu aso en tu ko da hospital na ye dey and please na to pa na fia me and yi na me ko pi and am be ma na se an makota banti a me nko na de bio broma se kan why dey betwi a hospital bills no na te fana and dey hwe wa no mu ja o se ko na ani bi anakwa na me papa na me say dey meka na yi ano me say why na hwe etwi a hospital bills no na te fana me papa okay o papa dey oba ho betwi ai me frana na ba wa send whisker okay na papa wo hefa I Santa April. Aha. Enti sabra na akra no ye de na odidie. Akra. Ebu ha ai omutere jana plan na me akra na bi. No wanya mfie sei. Na 1 year. Na akra wanya 1 year, di adwana na ade ma no. But bia omuto koko plan na. Aha. Na ane omusala. Aha. Enti ana pa bia wia anwumra kwa ndi koko. Masha ne salak. Okay. Ye free way. Enti ye you ba fie na asare se wakoda ba bi 6 days. Enti won't me no ntena bi. Ena ye dey. Na me kwa ase epina akọ. Epina akọ. Me kwa ba pe se na ma fa ne ba anko. Okay. Ena ye dey. E ho no. Twa wo free wo na ye dey bi. And last ye pa ye cray ye pure and me dear aquana coy. I did I think I'm dear aquana coy. Me buy no a pa a second and I abba. I know dear brother me jana in a team kind of pa a papa me could be a mammy be in kitchen. Okay. Go bila hono. Ana kwa na mwemba sapasa. Enam ka. So de bibia ho yo basabasa wa ye mre. E na o se adwagu so na aye mre na aye basabasa na akọ wura obi kitchen.
ma ai mitim kasha na akra no we na akwa no no ana odi akwa na body bu no odi adwagu so akwa ndo otaniti na maame ho okay ana odi gu so ana akwa obi kitchen ati ai akwa na ye pie pa apemfo no wo de twen o ka se mu fiefo abefo na odi akwa ni si wo no adwagu so ukowura kitchen wona ye dey me kweba na maame fanati falante mu ana maka anto hu maame na o sign ana ka se maame se ai brasha da otimi kasi ati ana she Felicity ankoma wo ni ye di ni nyina ya ba ya ni mu afan se si ya ipa wo te he ya wa betena he kwabana sare di ade no waye mba so ai me pa me no person ana se kama nto mi shan no ana ko to etwete mi ko mi ti mi no ade se kan second one no se yigu na nya so na so wo no aka kire wo se wo de to so mienu a obeyo ho ade mi ti se kama no na ti ko to etwete mi ko na mi ti mi ko ana na ta na me kana ka de twite tables and the other me share it mu ko twade pa na kana ka and ta me pita na te and ni ho ana me share ho se ana me ko hu aduro bay etwena ya ti nshenu kuno eish kasai ana ai ati mi kra me ti mi ku na ebua o hwe no ede ma na ba tupun na ba hwe hwe ne se mi na o kitai aba na o de po mi te me pu pun ne me jana mi jana na ai me ko fe o ka say yin se ni gu no ana wo si wo yin wo ye to so mi no ana o ye wo den ana o plum aha ana me ti e krom o de ai put me de mi po boku aha ana ti me yin ko a me ko te mi tani pe o se kan be ti twan okay ana akoi me ko na me ko po me na na amane ona na no do ma awale no nkwa ka kire no me na na ba tu ko ono tu okwa na ne kan de no ai be ama no ko asale mama tena ina e be ko hospital a ko e tedda me te me antu me na pe e free fio ana ono tu se kan e te ko me tuta me nko me ye nkwa me nkwa enti mo ko hospital no ono na ne asare ma mini na mo ko bia nko ene ko si sei enti ma me no ko ye no na titi kan twa ko me tuta me nkwa ana me ko na me ko hu kwai na me de taba te me ko hu ko botede me ko hu abusiafo Felitwen na wan hwe ya asem no be ma na yira nyankropon ya adom on the 21st September 2024 jumadi kase bi ekoso na ni nyina ne se Akoma 87.9 ye ne ye mpanyifo ne aka abomu ya gene mo ho adwen pa ene ye se ye pese ye somo na bibia so ekon kaisan se moda yakoma so ne se anti on the 21st munhia yen ewo Prempa Assembly Hall anopa na nwotwe pepepe na ye de jumadi no ahyehye so Yakoma Healthy Child Fair ena ye de ebremo ye ne Pediatric Society of Ghana Ashanti branch Pediatric Society of Ghana Ashanti branch ena afi Konfanoche Teaching Hospital ye no mo na aka abomu e de jumadi ehwonko kase we ebremo on se mpempi maamefo papafo ena ye ko review ena ye ko health screening obi abaye health screening na o ya amampanyifo ye de ye se da bi fa akoda ne bra na ne ye so ye nya nkoda de emfa emommo wajuma samunti wontimi nya ho fa aba ne enko check up ne ade ye se bra na ni nyina ene ye ede ama wo ne senti general health check up ebekoso ye be hwe o masumo mo minim wa mo ani ene chese ba bia ya wose ehwe bia no ye be hwe na ye hu eho pomasibre eno achi psychiatric examination obi was me bed na ni so hye papa akora ni so hye be hu anasabi wan hwe ya na adwum haw ede ne ho ebegim nutritional assessment de wasa akoda ni de ni se wodie ni nyina ye be kyerekye mo na eno achi awofo ne nja mumu monso mo ba
dia wasi ya mamu bia ebe ye efuma pomuden ho nsem mo chese BP ye be check ama mo ye be sanso mo pressure ho nsem ama mo mo sugar levels ni nyina ye be check e de ama mo na chese bibia atoto na akwa mu kama pa na cha ne so se dwumade we de ye se ye nje taku ye nje sempoa ye nje dama eye free na ye to nsa e de afrem se momre enkoda ne ban so ye be sa na mo di agro train ride face painting bouncy castle ni nyina be koso any agropi na keme fo aso ya sen live long nutrition and diet clinic fo aso ya sen Saint Ben Jewelry fo aso ya sen na dwumadi aye die yi o pese ujimu nchiremu ebi kura pese obeto ade wo ho saada no o pese obesi wo stance wo ho de o pese obeye wo bia yesi akonya ne wo ho enu nti frem panyinfo e wo 0209 110 0209 119 090 0209 119 090 0209 119 090 Frempany for normal angels so Prempa Assembly Hall on the 21st September and a Jumadie no Koswana Panawatche the sent Shia nyina wo ho na yenhwe yapomuden won se ba no enkra na femu a e bia so entimi enko enkan 3p garlic mixture e wa adwaman so we epi wakifo nupa mo dia ba adwaman so a ene ebu amanfo na esa yenyale wanyina e dia mayeyi eboa na boost immune system no wow blood pressure e kwasoro no ebe ye free ho dia mawo menstrual pains na tete wo yo ba ko fichira wutwa ajosa wojo ho ba bia nje wa wa yakase mroso sugar level no so ebe boa na ate so e dia mawo stroke enjojo yare anase asthma e na etete wa emfihia bebreni e na entehye wa yare na beja wo so se ye de abusuan yade da bi wunyanya 3p enom ye unu bi pe yade ni nyina e beja ne ojo nsantentema wadua me kan fama wo ne awia yi e 3p garlic mixture enye na ewo pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu kodani herbal misty herbal colinac herbal apidank herbal ne kotu ni duduo mu enchire mu bia de frepi wak natural health services for ewo 0248 928 824 and 0201 000 021 yebeye aduane na beye de na ye di aboye ndodo mu a chese bibia ya kama ne aboye no mu tom dia na ewo say ye de natural spices kama pa e na eye the sentiment ka chiro say spices ne doso ewo adwaman so eni ade chi ade sasa manfo ye bia ni ebi de asichire no de kala afra no de aba adwaman so wo de agu sachet mu adan a wa ye spices ubedi na afi o cholesterol ho sensem Akoma yale akura beja wo so enu nti na ne ye kamfo tete de no de ama wo ne din ne honam se eye tete natural spices na me kamfo de ama se wiai fa ye waduane bibire bia wo ye na won so apomuden ho nsem entimi engina brane esan se ye de akekadro jene nkete bay leaf nutmeg ni nyina ne akeka bomu won san de natural ene akeka bomu de aye eye 100% natural ene aye ne sa kama pa de ama wo rosemary nyina tuatua garlic wom oh what do you aduane anu so de pa ya woni stew seasoning jollof seasoning garlic and ginger seasoning chicken seasoning beef seasoning and ya woni curry powder and so e wa adwaman so na apeso to no dudu mu afrem panyinfo e wa 0245 580 975 0245 580 975 Felianto aso asare pamo wo na waso wadi nyi se no angu opamo wo no okọ he mba che meko matambu bro ta kite no ekurase o den meko matambu bro oba no amuti ekurase meko ko tena ho na akra no we na akwanu oba ma no ho ti boso me ba no wo je ne pamo asa okay ntu ko adanfo no na ye den ana me pram me papa ana maka no man ka eco hospital okay ana mko ya laugh mko try stand na mko try stand na okay tu ko try stand no na mko ya lab no then no mka amontan cash ana say ana kwa wan cash na say no me teach robu
Oh na. Eno ko. Che. Asam no wan kan ni se sia wa makwabra sale ewu. Ah. Me papa na. Se sia ya ka asam ya ye twa ye ho abaya meto ade. Wa makwabra sale timi ewu. Me papa na uye. Chen. Asam na nabila. Me say okọ akurase no. Okọ akurase no. Ah, o papa send you scan no. E na so okọ hospital. Ukọ twa scan, okọ ye lab. E na ye dey. Eno kwa me papa na maintain nke bi. Che, nya botere. Okọ ye hospital no mo say, o so mo anka hwe ya nkyere o. O mo anka hwe. Man ka hwe ya nkyere. Enti kwa na akọ ye dey. Me kwa no, no ma say me ayi I say Nsem say enti na ya moto no tumi. Aha. Na on ka dem ko try say ko try. Me ko hwe na mo say Nsem akaka be. Okay, enti twen. Se sia ya ye kan. Akoda no a wo sinyi se ne yese yese ne ade. Akora no we. Manya ne sa ye nkwa akora no we. Oti akwa no me ma no ho. Wo 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 de otoso mienu no. Oba na be ma. Be ma. Wadi mfie sei. 2.5. Over 2.5 years. Owo ma me ho. E wo ha. Kumasi ya na se bukuro mo. Kumasi ya. Ehefa. Side no side. Okay. Enti se sia na ye ne sa e ba ne sa no. E na wo de kwabena sare aba ha. Die na kwabena sare aye wo. Mpa so me pa se kama no. O me tue ka mi. Second one no kwabena sare oje. Mba to wanje. Enti ho na ye de no wanje to aso bra. Mba to eno say ye koya o pamo muteme nko no. En nkopo me hu ai koku betwe na me si Nsem ma nkopo ma me pise. Chen. Kwabena sare pamo wo free fie no. E na wo ko chini ye. E na hu be ma foforo. Me ko chini ye no. En me ko na na ma. Aso so ko wadan foro. Ho de me si yi free ho. Enti wo ko akurase ba ye no. E na wo so wanje Nsem na akoshi be ma foforo. Etika ko na na ma ho. Na na ma ne ye hwan ya. 87.9 e push na for ba ko na ye ko ye pie ye perimeter won pim no ase be pe me ko me Koda ho. Aha. Enti wanje Nsem no. Ana aso na ma na akoshi be ma foforo. Mbasa. Be ma be ya. Ko ku betwele. What they say? Ko ku betwele. Kwa ku betwele. Mbasa. Wushia no we. But Roma park no so. Kuroba yasem na wokin. Wen chinchira. Wen chinchira. Romai park so. Na wo kwan na wushia kwa ku betwele. But na me sa kwa antenna na ma ho. Ah, okay. Tina wo say kwa na ma ho back. Ana akwada ho. Sabra na akra no we. Na akwa no ko ku ai. Kwabena sare ho. Yo, tina wate ne ba. Masha. Ana wo ne nam. Edi Nsem second one ne nam. Masha. Tu wushia betwele o park so na wo kwa na ma ho. Masha. Okay. Na me na jeni na ono to me ka se na se kwa planta da pamo me no apamo me. Na betwele no ni kwabena sare. Masha. Tu ka ten se kwa ku betwele kwabena sare apamo me no. Ana o kan say. Na de ana menene nkona onko te jana mam na ye nko fi. Enti udi na chi. Masha. Ana mkoto aduane we. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mkoto de. Mkoto kokona pan. Enwumre bre. Masha. Okay. Mana koko. Aha. Tu kwato na ye de. Ana ye ko fi. Why fie? Koko betwele. Wodi kwa ku betwele achi ko fie. Masha. To aso e. Te yankwada atishia na otima kwa mmena na mho. Wushia kwa ku betwele o Romai park so no a. Ana o se ye nkona nkwato aduane ma wasare apamo wa. Ana wudi na chi. Masha. Mokwato malikoko ne pan wo station. Ana o se mo nkoda. Ade ya chi anu wa ko fie. Ana wudi na chi ko ye. To aso de esi ye. Enti ye ko pie na enti Akoma atishia. FM 87.9 Kumasi. Entwa emu asem ne ntra. Buko fie de ne si. Ani me dai. Wonyam na akwabra sare so wonje no. Wasa akwa ne kwa ku betwele kro na akoda. To aso e. Enti ye tebi na Chen. Enwumre no modern place. Emien. Yo, ade achi no ka woti ko se ko fie. O ma chop money.
But mama 5 seasons. Twaso. And I cry. No cry. No cry, Miss Papa. And okay, it is 3 days and a team. About how can be child case rough. Asamba na waka ne sa no. Wo wonyam na wo de koma wo de kwabna sare nyem. Na wanji nyinse no. Wo so na bro my park na wo hia kwaku betwele. Wono ahu mabo akotokoko ne pan no ama wo. Ene wakofie wapono wo ama wo ne wada. Emprenu ma ye 2 rounds anwumle no. Ade a chen wo ko ama 5 CD surgical. Wo ko ufie ba na nsape a wo se wonyem. Na yetimi de na nsape determine pregnancy. Ba ma ne wo dan na enadwo ye wada be chen ka chen nsa papa menyem. No, me tell me, on me die. O ma ni hu sa wonyem. Ana onu jitu mu say yo. 87.9. Papa me tell operation. O be hwe nyinse no. Ana onu so bo obi gu so. Ahantu be ka kire no no kan say. Sa dia Matias ye. Na te ana me say me ko bokumi. Why? Ko betwele. What say saying? I think me ti. Insha na bashan to bokumi na me ko police station for. Me ko police me ko ye ke na amo pre na. Mo pre ni na wa nko. Na mo pre atakwa ku na oba no. Atakwa ku no so ye hwan. Nkomo ya idu di obi adi ba mu bi. Eti ni ni adi na mo di ka fre na wa nko. 87.9 Kumasi. Ko bejara mo pre no wa nko ana ni nu akoy. Yo. Ana yet na de kana o se. Ana minimitia on cheme. Okay. On cheme ya koi. Ya koi editimita na ata on cheme papa. On cheme papa. On show papa. E hwa na wo show na nye. Okay. Apete na editi hosa. Anti ya ko hospital. Ya ko hospital ma semi posumi mienu. Ana na wa twi 87.9 Kumasi. Ana do ana no. O se nyo no. Menti makoyim ana makoyim ta hye na okọ be bi se. Ese mi ne kamera sala na yina mi te ebe hye. Ana ko mi shiro. Kasade. Mi shiro ana ninia ai sit mantra. I do amupi o de ma kana kwete be when me kana kwele. Anti e ba ne sa no mo hunu na wo. E kwabna sare no kwaku betwele ko ba bi. E na ye ka chen sa woni kwabna sare na nyem. E na ade abehye no. Ti omo ba ya obeka na ase ni sisters wan ko mo fi odo be. Na wo suro so be wu. E na wo gitum sampa. Wo de nyinsin abehye no. E na ye dey. Anti na ye de na fed na ya ko fit no mo de me mbosu mi na ma twi mi. Meba. Enti ye ne sa na ade nyinsin ko che kwaku no. O ye dey. Na kan anti posumen na o mam kan o mam ni na mo pa acho no o mo hwem kakra anti na no mo shock kakra no ma wo de no mo uska say no mo ye wo de na de bia no mam sikai mo kan sa no mam sikai pia etnyana eton na yedi okay and it the hosana me ko the hosa no nya botre on fiu e na ye dey wo ye nyinsa ne dey and no yedi to na ase me no supi na me ko twashi na mo je tumi saa ana ye ko me ko hospital moti o mum fi ana nice ni e bai no so wa tete hot o mache da bia de o utwa me yedo ba da bia de moje tu ti doctors na brew anti ye ko ata me ko o moti metro ho an na o moti be na ye kasiensi yan ko kasiem we chi ma se anti me beka chire no opiempi yo ana hwan de ukoye ana akọwo opiempi me
ɛna nurse ni no oba me friend oba no papa na so no say me ti ana say mini akwane betime wuti omumpa ka na yanko wanchi ho no omokahwete akwane na no ho aka mate enti se sie no asama a wode baaye no wode kwaku betwele na baaye anaso wode kwabena sare ne baaye to kwabena sare na kwaku betwele omumienu nko a na tala emema miensa na ade o masama ba we ya 3 wanyame ya ja oba ne ho nkonkono ene ye nya ne ntem ne atimi aka omumiensa nyina wate enti se sie no kwabena sare na wode na baa na abesi kwaku betwele so se pa no kwabena sare ye nya ne maako die na apase nya kwabena sare ba so kasa den me ba so ne pase kama no petwe ne ka e ka ben Minima, Moye, and Mamma, a shark ran, and into 500 million. No, Passionaba, and mechanical, I cannot automatic Casadin, Chassis. Kwabena sare onya den. Number 1, me papa no amfa ma dem mama na a car chain obapa ni no adi fie say 5 years owo kwabena sare ho waje no owo hefa the chima okay onfa aba no mre wo oba na wadi 5 years no kwabena sare fo wa de mre wo de otoso mienu anantu o be 500 million 500 million ade wa ye dey Minima wan hwe me wonyem ye no wan hwew enti efri se wonyem ye edi besi sabre wo je kwabena sare 500 million 50,000 Ghana cedis okay ya toso mi ensa ana o me ba o tua 500 million na on hwe ne ba ya toso mi ensa ana me kana card won ho nte do tima te problem wasafa wo Ghana card on fa Ghana card nya dey emre wo asa yenko betwele ho betwele nso nya dey omonti etua na me boy no oti ayada na abo ni dia to oti charge me ati me system afan eye den to oti charge to me to me kwa ku betwele de charge to wo so tem afan ti kan me to me fae okay anti ni trite de hu ti kan man pite chain kwa ku betwele de charge to wo so so afani sika sen 1.350 135 cedis 1.350 aha o five but ma fa o first kano but ma fa feli o first kano but ma fa aha anti adan no ti otati tempi e share ba kunta e nti mi point na 3 state ni kasaden ohun sikaro ne back ni no o ma mi picture ni ti wan kan da me say ohun sikaro okopo ni ama ni oso wa feni sika but 135 cedis o se 15 edi nansa enu ohun sika no ohun na obra obi to aduane di o ma wo sen ama me 10 cedis o ma wo sika ni mu 10 cedis wo de to so wa first kano wo se 15 na wo bo ni dua enso be na de bo ni dua miti bosom eje kukuru ukura mu bosom bosom be ya eje kukuru e wa he ai wenchinchira bosom na ade bo kwaku betwele dua e na ohun sika no nansa so e na obra wo 10 cedis e wo 135 ni mu e na ade to dua de wan kan kire say sika na wa huna na kopo nini ai ataka kwa mane na nina ndbekata mate menim akaminta ankati kana ati ewa huna akaminta anka ai ma titi kana me titi kana wi okay odi ubodua no gina ho na abodua no pastor nupo na chi na yede no teso abodua makati na se sikano ati mina mafa ana mina mafa ne pa obowe tem perfect kan na ana mi poni tena ati ayo matwasi o mi so bodua na kwaku betwele gina ho wasite na nini aka ni gina ho ata ukapone etana chi why ne hu se wo bodua opia na ne yede no teso abodua
One attack catcher no. Catcher say my poetry na try na atem I send you in chat to show. Na sharp hamo me kan na metaban. Okay. It was so boni duano. E no pamo wo. Into onya scan or the brew or who scan or brew 10 cedis. Or the 10 cedis ni bro na da he. Na wo hefa. Mo feel ha. But now the fear na bonten. Masha. And I would je to aduane. Masha. Aha. And me to anything na ni nuano. Okoka che ni nuane se scan bi na odi abrew. Ti se kwaku betwele nso nya dey. But e jana me boy na te ye dan na ye dash. E se kwaku betwele so mla. Na mo kwada ni dua no. Na mo na ase. Power Specialist Herbal Hospital for say yan kan cho say ena wi ibra no won sa wonya le wanyina mfa ma wo. Yade biara etete wo bia no mo se bra. Na mo ewo ho aduro ewo ho. Hepatitis omo wo A B C D E. Ni nyina eho ayaresa ewo mo akache. Se wo liver ana tesesrade adole ho a wo mo se bra. Sciatica yade ni di edena so atwi nipa kwa asamado. Wa udompe ho aka. Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosu Aduaya wo se bra no wonhwe na onyi sa ha we nyina emfiri wo dompe na ho ka na ye de asam na aba o sayade na etete wadwane ta wo yam ketua bia na wo homete oje ho a enje a wo mo se bra kwampo na abe show minimu wo se bra no wo ho aduro tatahwe o de ka wa kwampo no ebeyira Kumase fo abekọ eye feyi asele gbosomtwe kwantempo ne so woni Jasbo filling station no na ehwe animu aya junction wa na abehu omo enkran fo bekọ kwabenya poku ase ACP main road takrade fo nko Anaji estate omo ni Anaji me primary school na ehwe animu wodi nu pa bia badwaman so aduro ye tatahwe adua ya heba malamix malaria fever na afa general body pains eno na A2 ase Herbatin Herba mixture and powder eboa na boost immune system no jirika ju herba mixture meme do ma pa wo ye bema na adwu di se wo bema jibinu me na edi o mensem cough care herba mixture wo atese wo mu ya wo ya obo wo kuhu ugina ha na abogwo a ye bete no wa ngraka janhia mesrawo wo aduro nie obo na asoso wo mfe na wo dwonso ho eye cough care herba mixture Dr. Akosu Aduaya edi aba adwaman so na mekanfo edi ama wo Aduaya herbal tonic so yemo mo manu ato na mo ntumi enidie ko eye Apidank pharmacy anase herbal Freddy Men's herbal Dani herbal shop Misty herbal na afi Kolinak ewo Ashtown na opese woni Dr. Edi Nkoma na wa frɛ no ewo 0244 544422 ana 0200 383 831 WhatsApp no ewo 0555 797 878 Ebusuafo yentwa ye ho na ye di apomuden ho nsem na aba ye ne Zian Naturalist Herbal Clinic fo wo mu ade good morning herbal mixture ba adwaman so enei edi omanfo akagina mu no na esanyale wa hodo no ye ne doc etwetwe enkomo I'm going to say free Zian Naturalist Clinic and good morning for Asoye and Fama Akoma from Momo Shaye no Momo 18 in Identia Kese free Asoye Emma will be an asset and winning that and do some say yes a good morning time good morning herbal mixture and to say ya no passe we are saying you do share will be a what's a good morning which any panel be hold your patcher if you say dry nay aba ebwa will be a money pediana nkasa no ekoye edro a general well-being just ACC ni pediano na fe adwono boost immune system de bia na ye ka ye ba ya betina ha ese immune system no hwe ho asem kan hwe ho asem kon hwe eno na de ko ba wo nyankopon wanye wo bia abro e wasase so eni ti wo ma wo bia immune system se immune system no na de be ko ba na fight ya de bia e koso e wo ni peduanu enti empo unu kra se oh mimiti ye me ya me no me ya me no me ha se ye me ya ne kan hu se edikan edidwuma ewo wudi enima na se wo mu ansa na AP enti se immune system no entimi a na afei abani so am won se oh me ha sei na ye me ya sei me ha sei na ye me ya na afei so nyini a wo nyini nyina no na ye immune system na ewiki na kofom enti de obehia ne se obenya adura beboa wo na ebe boost wo immune system no na hoden abam na afei naturally no chese no nko akasa etimi aboa fight ya de bia ewo mu na ansa na ma fa ye number no enti just me so number no ehu hia asem senti na me de number no to dwa no na wafa na wafre de chi wadwen bia so no wabusa ye be chire wase number is 0246 59 41
17 0246 59 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 won say be dem bia na ba na kan immune system wasama obi we ka say okay na no cry there na say dem pokra na eye ma your immune system no etimi weekend e be ka say bia causes na say bisa me ka say o nyini a e factor pa obi a wonyini bia no e factor pa say your immune system betima akofom we say niam raw body nim ni nyina no timi we na so na for go take mu akohodo timi no first one say too much of everything is bad and more now we taking ankasa na we king immune system na for stress we any pay do you be stress one day so we dwendwen kakra ni ma bi be koso eye we ase e koso ya fe mo say no wa sha say we dwendwen stress so betimi ama immune system na be kofom afi wo to wo didie mu kwa yesen go balance diet ko ni ma de kro mesrew timi wa ha sei e be church bibia mu ama na fo bo so ontimi enna ye enna na ontimi na no e betimi be immune system na fo be chronic disease we just one kasa wonim make kasa wonim pa so chronic disease bi wo ho a immune system no akofom ana se betimi ama immune system no akofom nnuane a yedidi ni nyina no e betimi ama immune system no akofom na nya ya adom ye the good morning herbal mixture ba e be boa e be boost immune system no enti wo a ontimi enidie e be kasa loss of appetite aduane yetimi de besi wanim as wanum ya sanya wo de bia ide aduane besi wanim ase aduane wadi kakra didi kakra ma mi odi kakra ma mi ofo ni nyina adwo ye good morning herbal mixture good morning herbal mixture unya adwo we binum a e betimi abo na e boost immune system no afi wanum na enya wo de no be sha asese be wo da afi betimi didi na bibia koso ye ama afi mo so amotimi na no enna ehu nya ewie jare se wo tonkuru enwumre na wo se wo da enwumre wo ntimi na enwumre wo se wo da dem sa na wo dwendwene mesro onya good morning herbal mixture no na boost immune system no na ntimi nwa na wo ntimi ada hwe obi a wantimi anna na dwene nyina bo se ade eche na se bi kro na nwuma so a wo se de ni nyina ye se basa asa nipa no honam ye ne ya asa bibi ha no ase se wo de wo ye wasa honam nyina eye wo ya na good morning herbal mixture no ebe bo wa fa wo se wo betimi ada wo da bibi abekoso ya ma de eche pe wo se no ye very active wetimi akọ nwuma ma bibi akoso ya ma wo ho wo se asa na ase na tata ho na good morning herbal mixture ennom na so bia wo hyempa afa obeyi mpaboa no ato na na mu nyina emu aye say dududu obebedi ho adansa na chese enya agro kwa say eh men share good morning herbal mixture na menim say dro bi say e wo ho ebetimi aboa me e boost no immune system no ama na ne nase na tem bia wo hyempa na etata ni nyina ekọ hwe eye immune system no say one hwe ni na say e weekend pe wo ye prone to diseases na say yade bebre enti obi wo ho a wo so opanyam kosi awiemfo no ene wo yare obi wo ho a tem bia pe bi wo ho wo abusu nim ene wo yare o china ne ho ato ade chi wo yare ade chi ne ho ato da bia wo yare se nipa no immune system no e weak obehia good morning herbal mixture na e boost no immune system no ahoden aba afa da bia complaints na wo making no se da bia me tired na awode me o china me tie me ya ne me ha se ye me ya no wo se ni nyina e bekọ o wa bewa bi wo fie o ta complain sisi e me wa fo kwa de me sra wo tie me na wo wa bewa bi wo ho wo akokora bi wo ho wo papa bi a wanyini e wo ne pani fie so amesrew e ma good morning herbal mixture eche se em free ne ho kra e be se sel jo ne ebeboa no me di kan catch that say age e factor nyina awo nyina na factor be se niam ewura wo nuane no chemicals bi ewura wo mu a che se e betimi ama ye immune system no akofom enti wonya good morning herbal mixture no eno mo pe e be boost wo immune system no na hodi abanti mewafo nyina ne kokkrafo nyina mesrew to be mani pano and I said to good morning herbal mixture ni be mani pano na onno pe e be boost no immune system no me send your number no ato dwa be mesrew number no ho hia frey ye be che se de be sikra esi anon no the number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 afọ hwas when so tie brew one mo jejo bia so na hu hwe so bia na immune system na wo form good morning herbal mixture e be bua na boost immune system na afọ when so brew ni nyina no e be ko hwas e wo se
finish any money in our dear no. Good morning, herbal mixture. We go na boost immune system. So how ni na e be fi wa ko afi e ma ye se de chem ye chese ye nsem panie. Oba wotie me e ma good morning herbal mixture empa hoda. Menses no NCCC so ye no Martin munya woda na dia asem kese na ebrel won so no sans wentimi enko won no ni bia entimi enko wo de go no good morning herbal mixture immune system bia na wo form enu tina won no ma entimi enko da bia wa yase wo ya wo tie adro wenka no akotobi wo tie adro wenka no akotobi enso wo hu ensesan ye bia e woni padua nim ne nya na se wonya good morning herbal mixture bi eno pe e be boost immune system no afefichikom no wonya wo menses na se ogunsa na wo yase na ye wo ya ni nyina no ni nyina etso ebetwa wo so dia emma yie no aba 1 day 2 days pe no mo sa fe bi de fini nyina ba besme akọ ama hoto aba nti oba ojo you good morning herbal mixture nya binom na boost your immune system na hoden emra na fe yes infections de nya manko a mema so kan bi into about wotie me ni abranti a wotie me infections no one no microphobia na titi ni me bi hye ase wo ma me wan hwe ni de ha be jai we dey go to good morning herbal mixture e be boost immune system no naturally and no one kasa na e be ko ana se be fight ya de bia o how be e wo ho bia no be fight continue san carbone ho na ye wo hin ni nyina no we draw you good morning herbal mixture onya draw we be no e boost immune system no ama ho de etimi aba fa infections ni nyina e be continue be ma wo so wotie me o me ma sam da fom ni nyina no na good morning herbal mixture no na boost immune system wotie draw we kan wakoto opese ye kese opese ye se e ho ehia wo de no good morning herbal mixture na emwa boost immune system na ho de mana for be mana afi hu ntini na se wanga se won se be mekra ewu kojo to o de no good morning herbal mixture be boost immune system na ho de aba be me na bibia kosuye ama na be bia benya good morning herbal mixture na de yes pharmacy shops se twa ye won hye na bi wo ho herbal shops na good morning herbal mixture no e boost bebre wo ho na moment for mo fo mani chim kuma se aso be ko samdora e ye kejeti a Dubai gate 3 okọ ho a good morning herbal mixture na bi wo ho e ye PF etafo he ya good morning herbal mixture wo Missy herbal for the men's herbal Danny herbal okwa good morning herbal mixture ewo ho e dia pharmacy so ewo eye asafo good morning herbal mixture wo ho enkrafo enko repass tinatet hello good morning herbal mixture ni bi wo ho Cape Coast for enko pina pharmacy boache ansa sa so na yesu nyane for many enchimo mosaic pharmacy good morning herbal mixture ebusu bebre ewo ho kokofo amutie me adworo ye wo moja modwuma wo ye bibia wo me se boost immune system na yade bia emrew enti wo de me srew me number no me san e de atwato make us obi to be was ne wan wo me yade me de me yade o de bi o ka ho pa na ka cho that say duro no e boost immune system e was so we yeto ho dada enye say e ba wo ba yade nkwa na no de bi na emu me wo setem bia no makacho se nyini ka ho enti nyina wo nyini na niema ewura ni paduanim nyina no etimi wiki immune system ti wo de on pon wasam no to good morning herbal mixture na emwa wo na sesi ni paduano emfa emma ye number ni Mr. for number necessary and frame 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 3587 0553 21 3587. It's a doctor 3 days, the doctor with the time, the doctor with numbers, but that's it. The doctor with the time. The on pon wasam ko to good morning herbal mixture na emwa wo na sesi ni paduano emfa emma ye number ni Mr. for number necessary and frame 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87. It's a doctor 3 days, the doctor with the time, the doctor with numbers, but that's it. The doctor with the time. Yamamu now more and a chain
Yenezian Naturalist Herbal Clinic for mo na dey good morning herbal Mr. Abel Jamai so yene doctor na edi nkomo abey na yesa ba studio ha na yato so edi free ha won say eniema pade ya adwen say da bia ye be mo nya bi ato esan se sika sam wode papa se de wo twimi mu nwi sika afra pata enti wo to ade na so kopa de pato a e wo se e mawu ba bia benya ne papa mu ato na bibia nso atimi akonkan ne senti menu apagi ata number 3 what na say yenko na yene no emfa enhyehyɛ so e wo hopagi ma he net say na ukasa wo from betwela boto won na wotwe na me hom fa me bateye na wo kumase ya ade ahya na wo fa se chia wo o fa do nim cement sa mate yenti o era ma me fa onkopie grow fine for asoeye se eye nsansa ana se nsisiwa egu honam no ani prekesen obeda sori na honam ayeboho asede wakoso concrete anajo ana se udidi a na ayese gese wukotwa bi ansa na wanum atoso ande na me kanfo grow fine nupa ni bi ede amawo onsa na onano esori a de bia titiriti o se eye ananse na acheme enye police na achewo kope grow fine nupa ni bi enom oba ubu wunsa obi wa ha otimite wonka Africa jeti a ene na me ka cho se eye menstrual problem anasa wo de o menses ne emakra me kanfo grow fine nupa ni bi ede amawo hyane nso se grow fine eye ya ye kokko ya na ye de aye ne duduo mu no okọ emrom Misty Heba ubenya bi ewo honom apidan so ebusu wo ho Samad Heba ubenya bi ewo ho se upenchemu bi abro mi de so obetimi afra grow fine ewo 0244596532 mama mfa onkopie mindset travel and talk consult se we abenjumanim na opese utu kwai anase opese ukosua ade ubetumi Akoma mindset consult for asoye na ono omo edinkita ho se ope Canada visa USA anase Germany okoma asoye ombetumi aboa se ope birth so akomo asoye se hotel reservation so a okoma asoye a omo betumi aboa me se enigi seme ewo mu ne se wonsa aka visa na wie na wo kwa obetumi wakodonkua anasa wo yere aka ho akọ se wo wonsa no dwuma bi te se oye electrician plumber anasa factory worker Canada aben hyehye ne ehia ne se obekọ omo asoye na wo omo akwakodi nkomo kumase omo airport runabout omo ben police station no obetumi afrom 0508368975 anasa 0302908398 Agbozo Herbal Clinic sa mento mema ni nyina enkra bema se umuade a enye oba ahamu ewo se wokọ a udi umensem ewo honom se ompese ebefre wo se kwadwo papa ana se bra na ye den na oba a woni no wo empamu agroso ofre wo bra enye wunua ba no ewo se ofre wo miwura ana se wo hene ba esanse adwuma no enso ani ntide bia ne apedin bi te se kwadwo papa ne ye de fro enso ani bema bo adwuma utuo no mane nto ayese konkoma fojan de ende kope agozo nupa ibi enom anase komo aso ene koka wo ha eche omo mbetumi aboa dunso mu yare typhoid fever obetene tetehwe eye west pains ene mekasa na pesem che se osisi ya wo ya ko maso ya ombetumi aboa oba de bia mekamsi candidates yare bone de friend white no ade yellow nanso so ye friend white mese wo ko maso ya ombetumi aboa Agbozo kumasa omo de chem to old insurance junction obetumi afrom 0553417752 Accra so omo kwashiman obetumi afrom 0241750282 Charistic Ventures se kancha wo se wo honam eye wo mre anase yare bi ne honam no edi epinisie yakwa wuntumi nkobi de ene bra omo aso eye ne bepe omo nupa bi enom Ose yare bia a efa enamu nsa yare bia no bo maso ya ombetumi aboa ne dudu omko kanshi drug lane na ebi wo honom anase herbal shop pharmacy shop se wo man mu nyina wo maso ya ombetumi aboa omudi nupa eya hama no omode e de abadwa so ebi ni hindi herbal ubenya bi anom Zahara G kope bi enom Zahara man capsules Mercy subiem na me pese me chese bema ewo se obo adwuma ena Zahara Mesha enu so immune booster okwa herbal shop bia obenya bi ato anom
from 0246348334 and as 0248569335 era Peggy me da se papa sa wode yakọ adwaman so ama yenya ne ma papa so na omanfo nso ebenya eso emfaso ne senti Peggy na mote ne nka no na nti eba na ye ne Felicity akowie enkomo no na Peggy besa aba na wabeto aso ede amaye Feli yentu aso yentu ankomo no so a tie se wo se betwele de omra na edua no a obo no no monkodane na mondase ti wo pene de na komukrom ho se si abetwele we ade waba wanchinchira ho waba wanchinchira ho ena kwabana sare nso we chechiman okay ena can I say so mo yemiensa tola ne nso we anuntu okwesire okay ti se ye wi asare de ye wi kwaku betwele nso de afa to aso e ana talate ya da na ushi atola na ma for man na metem mina na ho enti bo mama owo second one no I will say betwele mehwe ne bay kwabra sare mehwe ne bay wodi akoda ne bay kumase ufure kurase bay kumase na ya chenchira na mama be pa me bay kumase okay and papa me bay kumase me mama me hwe me kama na akwan na promise na tara eti ne fun be ti tire me mama ho and petuna jemi nomba and kwa na me ti me ko tema ko ne phone and dem ho been on person me on me die chai wo akoda no to so mienu no dia wo se kwabena sare emeje ne ba no obehwe ne ba owo no no wudi 4 months ena man be fa free nchira e do ba kumase I don't know na watching am me ma ba no obefa wo bai na wo tola de na akra na di bosome nan okay enti bosome nan na tola de ne phone be see charge e wo ma me dem ho ena ye de kasa den me ba to o ta ba je no ena me demo tem ko travel ena on to be demo no opportunity no na me dem assistant na ma me mama ne oh amu take advantage sabre na ma me we no on to kwetuma na akra no we no on to be dem ti woni akra na akra no wodem na wo abonten na me si mama ti obai wo wura dem akofa phone na ma no na tola sa to awodem ho e no force wo ne wo dai rape ana o se men kan chiro ma me me ka se me ma me o bo hu ado o te be me ti o kunu na o ka chiro ma me na so wan kan chiro no o se ma kan chiro ah o ho yodo wo ana ye dey enti ma na na kwaye na kwaye na mu kwaye na hello Tola yes Tola me ba cho good afternoon honey hello good afternoon into kasano good afternoon afternoon say that's it okay me did the ekwe for swim aboate me na o kasa fi Akoma FM kuma say who's that me say me did the for him me na wo kasa e di free kuma say Akoma FM for central police asam na mo for central police do so o some dey o bi o ka so me no ntumi kasa why asam na wo do so eh dio on do akfa ba to aso e say no come na we do the to aso yes afre no enti okwa na te bia o platform se me be sisika atane kwa atem nka me pe
akwa ko trepi account e koi and no said that am I going to get on go train insurance and I did family say I didn't run it and I go tip no me at day hey she Felicity she ye wate sa asem na wo kan nya no kra na wo keka ne sa so ko sisi baabi na wakofa no asem a wo kan no maame hudia wo kan hudia wo kan wa ba wo fie betu ne phone wa charge phone obetu baba wo kofa phone na bre no ato a wo dem no abeda en kan kire maame wo so dia sha wo an kan kire maame okọ fie no wo frɛ wo se register okọ number ye no meba obetu phone na wo force wo ne wo dae no wo an wo ni biem na tete okọ sirem okọ di na sei okọ na osaba na tin na phone be sis na ota koi wo no be dae no wo ta kọ hen anu de eno sim na e bae and on the phone be see so no die sata na akra na nya bosome nan no aha ti obetu phone de call ye na wo se men kan wo so wan kan no e na ye den bi na de bi o sata se register na e da no die no a o ka se men kan no ma wiska o ma wo sen 50 cedis aha eti wo je ska na asoso e kan wa no tu wan kan chiro ba ara undi frere ko undi ko ta wo ma ta ha ma wa ni ya de wa tola ko tan to puse no no mo ka ta ni ka ta yo ko me pike tola da ma puse de samu ya tam ta samo jina wa ni to ko tan ta ni ya ta na mi no be chiri chiri tola ya ko bi o ma to ta mo ba o go se mu ka so mo bre mo ka so mo plan mi wa ma mi wa pa o mi da ko ma mi wa tu ti se mo selim ba ta mo san to puse ko pa mo ko bi bia no ko do su mo ko tan to puse do su na ko ni na ka ta wo no mo ko no so mo ni no dabi o ya samo en na ba yele ne mo san frɛ na de obeka bi o de onka de obeka nkyerɛ ye so ma na basa tuaso so wa utola wate ne nka aha ti tuaso ye sa frɛ no ko ti so ne ye beka sa ntu de tuaso oso ka to beku akura ne ti na ode ne ko akura ne dia na o chama na akura na de bia me kom me ma me na o ka so beku akura no aha na ye de na oje no da akura no na o ko tuma bae o bae no chen yen ko sesi a ma yen hwe ba bi o ka se register no o ko register no bata o ma wiska sei o so ko na ade akura bi di wachi se de be ya nko ne wona ana mo ko na ye de na o da akwa to akwa ngo tensu mu ko du na osuma akwa sa akwa ni ko to nsuo mre no anti mu ko na demo ti akwa na baba ana mu ko demo no tu pu no na me dai e biem ene so no da mpre sei mi ba ko ti akwa ne ba na obi epu no na akoye o ma wo sei 20 cedis ono da ma 20 cedis sa trap but e ka no no ma e ka mo se me question hey tola pa this was one ka say wo fa eyi wo ba she wachi so ko na akra ne she wachi wo kwa na oti akra ne to mpa so akra na ti mi tan wa tan ma fa akra enti wo do ba ne wo e ko he akra mi tan we te ei ene me sa ko na ai sama 150 min franco te what sama o say 150 1.5 and also 15 cedis 15 te min franco te safa ko ta aduane emom ai pegi mom peken bi wo ho ma me mom peken bi wo ho ma me to aso e enti ai enti me bae na me bae ai ama 50 te me sa ko enti na ana me mama kai hello bacho we maya okay hello awo me mpacho ma he yana me bacho pom te say oya dia dum ha se na mo se Yesu adom no mpai bo yenso ye ho ye pa wadaro ma Auntie Mary na me ne ka say
pa Auntie Mary na me ne ka say. Me pa chani. Okay, owo me da say me pa cho we dia wo ba. Me pa cho me din dia kwofo su ma abo aten. Me ne wo kasa e di free eye Akoma FM. Na me bi. Me pa cho hello me ne wo kasa free Akoma FM o wadaroma. Ya wo sa wo ye busy. Me pa cho me to ade nti na efe madelo. Okay, ye no kasa oba ne Felicity. Me ba chani. Okay. What the assembly abedan ye. Efa emema me ensem bia omo ne no wawo. Na omo bu ne kwase. Ya me pa cho wonu sanse mi. Madam Jackson na oba hata be. Oba ha no peye. O ma no pay. Me pa chan wadaroma. Ma so be na o di say. Wo se mema me ensem bia bu ne kwase. Ya de oni kan ye kwabna asare. Bi otoso ye kwaku betwele. Na afi so ayitona. Ewi ase akura ko bi asa age ne ba. Ne ma ne ye miensa ba akopa na wo. Enti ye mua no. Na wonje ne ma ne mienu. Wonje ne ma ne mienu. Na afi so mo metua ne ka mo bu ne kwase a. Na ye busa o se ni ma mienu ni ma fa ni ma mienu ba na so akopo odi oni. Di odi nkan no ene di otwa to no. Wo se mfinfin no wo ho. Ti wasi ya mua onje ne mani mienu na ye busa ne mani mienu no wade oni obetuma ha ne de ba no senti na ya frɛ wo fo ebusa ne se wadaro ma wonim saa asɛm no se oba no ne ma wona na mienu wo baabi nim pa na mami nim ma no nsɛm na nsɛm na titi ni se o keka na de we titi nsɛm na o keka wo ho no Ejisi asam no person na wo ho no beka no wanka bia hwehwe nko mo ye nyina ma ehwe mi tie no wanka asam no bia nyina na wa betena ha wo ka wo ma no na mo kwa bia ni nyina no wo na ahwe omi enye na ahwe nkola no ni nyina ha kwa akora no o mi nyina obi akwa ni nse na ma me na ase na bia no mommy wo kase de hia ne de wanka wadaro maboa ye de na hia nko betena ha wo se wo ka wanka ye Me pa say ni say dey hear me say. O se tala no. Me no say the man say kan why no. Wa wo ya we na for man. O na tala no be da no time be fa ni wi eni na wo. Eni na nyem we na tala ni di medwan no. Ko na na ko visit. Ko si aba ko. Fa no fa isi. Ebusi afọmọ fancha ye wate na ọtun ade na ya tire ni bi kasenti sa be ọtun ade enti owo meto asoma ye wadaroma enti na owo bo ha fo ti ni e fere ni nchira ko na owo na me no mbo na wo se kan wa na me papa wa na me go by aga ni ko ba kan je obi chini eti ni so ma ti ko aduma ni me je se se me de adua ni bi dia de aka ho enti akwa ni na be 4 months me sha dia na me ye na me ti na se bi ja se ma me ya adai women what's na ma de bi na me so ya sai sai je se ka se ni na ma di kan ama ko ti ngo ama ko be ma ni akọ ti be ma ni wo ni ta akwa ni wo ba se so a enti de mpese me bi so ni ye de e bi bi se bi enti fi na ko akura ne ba ha wonye de ompam no be ma ne ka tire mi so oba ne be ma de oba no ha wo ntimi mpam no ala mti ntimi mpam na me so oba ketewa enti de mpese me bi so ni ji sa agbo ni bi enti bi ne mpese me bi so ni ji sa agbo ni bi enti ne ka ya boy na ye de enti de ni ya no so akura na sa ye de eni ena me ba ho be ka tire se me be ka tire first one sa akura ne oba ketewa edibin pese ni de bi sa agbo ni de wan fi no lati ya ma ise ni akwa na ese amen ama fe na ne ba no kro 5 months na akwa na kwa nye de eni ana ma ba ka se de ni se ta ma wa ya dia ele na kwa ya ni ni bi fi ni bi bra na ta ka ye ji ni ya ba di ana so ba ni bo fi ni ti ya wo ni ko a ni se awa ya ni ha de kwa ni se nti so wo ye 4 months ni e ka ni de da nka oni na ana so wuti ni se wa wo a
If you know that you are just over back to anything, and then the car, then one of us will tell you what you should. And I'm here, dear. And you are crying, so I'm a fan now in my pocket one. Also, I said, not to keep you money. So they are crying today, and Yally. Or I said, I'm crying, mammy, with a fire day. You are young the baby, and the sharp land. No, sir, and one other shall even say, they were back and other father to ask them here. And young black family the camp. And I can say, the last thing to the original home. If you like him, I know could be something more than I'm trying about when I did this. If you really can also original home. And I was suffering the year say, if you are now what you do is to be able to be another idea. If you are black, I can say, suffering is a baby child on it. After I'm going to pay me a show me, dear. You to me every day, and show, and we are suffering the really do a much comfort or maybe a money day. Ankasa. I'm going to tell you, I'm going to come in here. I want it now. Because it's been proper, I don't hire day, and show me. And I'm a bit after I'm a cold, a man, no cut man, when you're so now you, and you, and you're finished. Abusuafo ahomane atia to me yanko power specialist herbal hospital for nchen na ye no mo ending komo doctor akosi adua ya na kache e na mede wadu doctor atenase ne senti ye gia pomoden ho nsem aba enyi afidie ni free e be san basesi a doctor ma he Era ye na eti say ya me na dum ba wo se de sa asem komo na fali ni ye di ne ma me de ye na odi abehweso no ba me se felicity as well ka dey so aye SMP wo person atesa ne ba ne omwa ne ba ne nsem ni mo ya nsem ni mo ya nti ye na nya de se de ne ba ho ma doctor